Umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Macron yakeje ndetse anashimira cyane ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsindiye igitike cyo kwiherekeza mu gikombe cy'isi mu mwaka w'ibihumbi 2026. Yolande Macron yabinyujije ku rukuta rwa X yahoze yitwa Twitter. Gusa byanatunguye benshi kubera umubano uri hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaza 2013 umubano w'ibihugu byombi wajemo agatotsi n'ibiturutse ku nyeshyamba ndetse n'indwanyi za 2023 zubuye imirwano nyuma y'icyo gihe, hanyuma bikakurura umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi, biri no mu bintu byagize ingaruka ku mihahiranire y'ibihugu byombi ndetse n'urujya n'uruza nk'uko mwe mu nkokora n'iyi mirwano. Aya makimbirane ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yatangiye muri iyo myaka, gusa yakomeje afata indi ntera nyuma y'uko abasirikare 23 bagiye bafata ibice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abano basirikare twakwita inyeshyamba bakomeje kuvuga yuko baharanira ndetse banarwanira uburenganzira bwabo, gusa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabirwanya yivuye inyuma, ahanini inashinja u Rwanda ko ruyifasha ndetse rufasha uyu mutwe runawutera inkunga mu buryo bwose bushoboka, yaba mu buryo bw'imyitozo abasirikare ndetse n'ibindi bitandukanye, yaba ndetse n'ibikoresho. Ibyo bikaba biri mu mpamvu zatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo fata umwanzuro wo kujya gukomanyiriza u Rwanda mu bihugu mpuzamahanga, aho ku ikubitiro u Rwanda rwafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hanyuma nyuma yaho rufatirwa ibihano n'ibindi bihugu birimo nk'Ububiligi. Uretse ko u Rwanda n'Ububiligi n'ubundi umubano w'ibihugu byombi wajemo agatotsi guhera mu myaka myinshi ishize, gusa wagiye uzahuka ukongera ukazamba nyuma y'igihe runaka. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu kiri mu bihugu binini muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, ni igihugu gikunze kuba imidugano ndetse n'imirwano idasanzwe, aho haba isubiranamo ry'amoko, hanyuma bikarangira abantu bahohoteranye, hakaba ubwicanyi ndengakamere, biri no mu bintu bituma haba ibyaha by'intambara umunsi ku wundi. Gusa imiryango mpuzamahanga iraza ntigire icyo ibikoraho. Nshuti bakunzi, mudasiba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu. Uyu munsi ntacyo yasoreje. Niba uri mushyashya hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda, njye nitwa Eleza Taifa. Ndabashimiye cyane, Imana ibishimire kandi ikomeze bane namwe.